so lonke abangakayi-approve le esiyabuswa angiyale but there is a process yena ubathatha ngokubahluthula i-process ifanele ukuthi baba ulo muntu loya angithi nithi ngokosini lobole azokwenza akaphathe damage after paying the damage uzokulobola abantwana uthatha le incwajanyana eseleko yakhe ubhadala indweza then akekho zomdina i-access uthola abantu abakhe hayi ukuthi azongihluthula abantwana. Okay, ngikuzwela ngiba mfowethu ngine-question enye ngifuna ukuyibuza yazi into le yangiconfuse abantwana laba ragrag bebahlala nobani because ubaba uthi bebahlala la abantwana bezela after i-funeral bezela after i-funeral abantwana khulumani abantwana bezela after i-funeral mara uyangivumela ke let me tell you ulo abantwana even esikolweni basiwe ngoninabo ngoba umsebenzi uphelile eFalbank uza uphiwe wrong information akabangimazi noma okay esikolweni kuphi eMantwa ngicabanga ukuthi sokukhamba sokubuza khona okay ke sithole abantwana bebafunda la abantwana bafakwa ngumama wakhe ngoba umsebenzi uphelile le ngathi mina buya uze ekhaya ngithi uhlala eroomini nabantwana buya uze ekhaya wabathatha wabafaka esikolweni abantwana. Okay, so kahle ukuze nje kubangwa abantwana it's because of ngizobathi abantwana bafunda le isikolo esayidini lethu ukuthi abantwana bafunda le nalelo umntwana oyi-1 kuno-message ongeni leyo ukuthi kunobantwana abamvaleleko uyarhwelela ufuna ubabakhe u-social worker ngithi ama-social worker abayi-2 khona owayeze la ekhaya khona omunye ongale ngakuye into leyo ungifonele wathi ngizwa bathi umntwana uyarhwelela ini. Unfortunately khange ngikhona ukumchudela umntwana akhona adlala uthi batsho kunomakhelwane nami call it bathi ngisipho wato asinamakhelwane la thina sinomama ohlala ngapha kunamntwana ohwelela abantwana bajabulile abana problem abantwana until siceda i-case yase so because amento le i-social worker icede ingani ngoba ngibona umntwana omunye le like i-relationship yabo ubana ngaki nhle khe ngithole u-1 nanga omkhulu una-9 omunye una-5 yeah okay so nina nihleli namuphi una-5 bese lo hlezi onangaki ona-9 so bahlukene njani ukuze bahlukane ke sithole yeah bahlukane ngale ndlela kube ne-task ekhotho silonge sikhamba ikhotho yokuthi abantwana abakose every Friday beze la ekhaya siyenzile itask le and siyasafarisha ukubathola abantwana ikhotho izama ngendlela zayo yonke ukuthi iyenze ukuthi abantwana every Friday beze la first of all sathi nasiyobathatha ugogo wabo ekhabo wathi akafuni ngabo sabayekela sabuya silayele ikhotho kwaba khona avumile ikhotho ukuthi uzosinikeza incwadi banikezile incwadi ikhotho azange basinikela besisekhotho na ikhotho icase yethu vele kuyazingenzelani yazi into le njani let's a case uyazi ukuthi wathi ikhotho igrante ukuthi nina kosenthola umntwana let's say nimthatha ngo Friday let's say kungadluli 5 ningakamthathi bese nimbuyise Sunday bese kwenze ukuthi ubaba lomntwana wala ngomntwana uyakhona ukubuyela ekhotho nencwadi iyakhona ukuthi bambophe umuntu njalo bona besabuyela baba ikhotho baba umuntu la imncenge khulu iza ngitshela ukuthi why bebangambophi bekungana bebangakenzi court order lo bekuyi-interim court order okay so zange bakhona ukumbopha but secondly silokhuzile kwesibili umagistrate uyenzile i-court order ngaze ngamnikeza ngoba aloku angithuka ne-court ngaze ngenza ne-protection order that guy okay ngenzele i-protection order as long sisesebhizi ngekhotho nange-15 siyayo ekhotho so ukuze bahlukane ngisephathini leyo sibisile sinale siya sifeyile kangaki saya umama khona wala nabo saya kodwa emunye Friday bathi yokwenza homework ulo magistrate wathi siyobathatha esikolweni singasaya esikolweni nasifika esikolweni wabiza abazana abanazana bekhabo umuntu lo ene ku magistrate uvumile ukuthi uyosilindela ukuthi akhona usibona nasibathathako kwaze ukuthi bathethwe ngithi ngoba akusi safe
nasilanga sikade ukuthi kuza yena kweza abantwana bekhabo bonke abantwana bekhabo bagcwala isikolweni nasithi sithatha abantwana umsana lo bamba wadlula kimi la mina kabe ngingazi ukuthi uyabaleka bengiyambiza bangimusa awuyahleka naye kusho ukuthi kuyamhlekisa ukuthi akabaleke ngoba wayehleka ukuthi ngibaleka ugogwami uyangazi ingogo wakhe wadlula la ngangimbambe wabaleka yena zange ngimbambe wadlula wathi wagijima wathi vele ngabe abomistress sebahlangene inhloko bayamzuma kahlike ekoloyini ukangena umkhulu ngaphakathi mina ngasala ekoloyini kahlike ngathi bomema kanini khalaza nifunani bathi umntwana osimreleasile principal uyamfuna simbone ngathi umntwana ningahlangahlangana umntwana udlule kimi la nethi bengingazi ukuthi uyabaleka wabaleka sakhamba ngekoloyi wathi wena khamba nabantu aba uyokucala umntwana lo ekheni ngoba la abasho bayasho bambone ubalekile wathi akekho ekhaya sakhamba saya estradini sekhabo silayitshela omncane akana problem uyazizela nasifika lapha afika azikhwelele akhetha nokuthi nangithi zangaphatha ngikhwela ngapha azelwe ngazi ingogo wakhe nomkhulu wakhe nasuka lapho sakhamba sangistrate sekhabo nasifika strate sekhabo bahlezi bonke ngeke na relaxa nje umntwana olahlekile akhonakali ba relaxile bahlezi isipepulo sakhe basithethe ngathi abevula isipepulo esikolweni abontozana bekhabo basithatha samlisa safonela i-social worker sathi thina sithola 1 omunye umntwana ubalekile bathi okay thathani lo yena emtholako sabuya sezekhaya bekumuntu osay bekuyi-Friday sibasatha Friday sibabusela Sunday kwaba kwesi-3 sabuyela sathi sothatha abantwana lokho sathuka mntazana ekhabo-ke wasitshela zikabhoco wasitshela ukuthi anizobathola uThokozile wabelethela ubhutama nikhambe nokutshela amaloyeni ama-social workeni lawa nama-magistrate lawa ukuthi kutsho mina umamazana anizobathola uThokozile wabelethela ubhutama abantwana ngaze ngambuza mina ngathi wena ungenaphi ebantwaneni bakaThokozile unebakho abantwana ungenaphi ebantwaneni baThokozile ngebakho abantwana abo ngebaThokozile indaba eziphela ngezabhutakho sizo zakho wathi cheyo mningi ukusala kwanizobathola sajika namhloko 4th sabuyela nasibuyelako ubaba lo wavumile ekhodo uyavuma nabamtshelako ukuthi abantwana bayakhamba namhlanje nasifika lapha umntwana lo omkhulu umbrainwashile hayi ukuthi usele ngoba batsho uyathanda ukuhlala ekhaya ubrainwash ihlekurarekile umntwanami ibuhlungu bomalume nangizimthini ilimele udlula mhlazana khampunina yangizimthini angeke ngikhohle lo nyaka nasuka lapho uthi abantwana bakho uyabathanda kanti ubalimaza more and umntwana lo nyaka ophelela ufunde kabuhlungu awumistress basika imojama ngeenyawo bangihelebha umntwana lo wawuphasa kabuhlungu akamazi nje ukuthi uphasile umthetho umsesikoleni ngaphandle kwama-report ngaphandle kwe-remove ngaphandle kwani ombeka lapha konke iy'ntifiketi zabo everything abantwana binto zilazi la ekhaya ngizithethephi nangabe kathi bangahlali nami ngizithethephi akhangi-edela abantwana labo the way balimele ngakhona bathi after funeral ngabathatha ngabasa kuma-psychologist la siyabuzwa la ku-Dr. Masombo beba-attenda i-therapy abantwana labo ngendlela ukuthi akakhathali ngabantwana ngize ngenze i-follow up esikolweni la kade bafunda khona ukuthi mara bachuba njani umema wakhona wathi mara ekuthomeni bebalimele labantwana mara solo ba-attenda that le session leya so baba nobungcononyana nango-ke Vera akakhathali ngabantwana ukuthi bakhamba i-therapy and I pop up out of my own pocket ukuyibhadali i-psychologist le akazi ne-send next ngikhipha-ke yami imali ngikhambisa abantwana ngoba balimele namhlanje nango la adlala khona ngabantwana ubabulala more bayiye ngamtshela nakabathatha nge-18 wabathatha nge-18 za-December kwaqeda ugraduate umntazanyana lo and ngimtshela ukuthi yabona izulu lina njani ivekele izulu lanina so wathatha abantwana bomntwana nami bafeyile banganampahla ezisikulu ngingakhona ukuvasa izulu lina so ngathi ngamtshela ukuthi ngikama ngivase at least impahla zizabalandela or sabaletha